iidi ala sarama koɓe go ko ɗum siki masala o ƴiyal ala e makko مسألة اجتهادية فلذلك لابد أن تختلف فيه وجهات النظر وأن تتباين فيه الآراء وكل يؤذر أي الألا ديريكت لا بنغال بوس جوني كو إقبل ونا إمو بينو دارو دينو فاميري و بنا لونو أندا فلتي يدو ديرتي حكو لكاربو كو بنكو ودي فامو جدين نو بوردي وواسي وقبه yetti ɗum ɗo joni masalan yiltitete mo ari tawi iidi juulama iidi on laawike mo kanko ko honno o hani wadde fayda ko ɗon masala on ɓaha mo ari tawi iidi juulama kanko e haqqe makko on kanko ɓay joni o wawata juulugol iidi on ɓay o tawi almami gayni ko honno watta hara fukkike mo woɓɓen hi yo hoto ka suudu makko woɓɓe inni o yo juulu darɗe nayi imam ahmad kanko e riwaya makko ɓurɗo lollude on ko ɗum yo juulu yonti hootu ka suudu mum o juula darɗe nayi o eɓɓiwa mo ari tawi juma juulama mo tawi juma juulama ko darɗe nayi o juulata konti fana on ɗum ɗo no filla e ali ibne abi talib e abdoullah bne masud fi kala fillayeji ɗin e maɓɓe no ari laawi goɗɗi goo buyi no lo'i laawi goo hino selli wono ibnu gudama kanko emo sembini ngol konngol ɗon taalibaɓe imam ahmad goo ko ngol ɗon konngol tammol ngol andi konngol aranolngol ko wigol na e juule few ngol ɗo joga e karmakoɓe goo ko noon ɓe wiiri wona e juule few on tigi hooto laawike mo ɓeeɗa wi yo hooto o juuloya darɗe nayi konngol tammol ngol ko yo on tigi juulu wano iidi juulirte noon no almami on juulirno noon darɗe ɗiɗi darde aranere nden o habbira kabbirali jeɗɗi o janga fatiha o watta ɗon simore o waɗa ruku e sujuudu o immo o waɗa kabbirali jeego wondude e habbirago immorgo ngon o waɗa fatiha e simore e ruku waɗa sujuude jeɗi o tawi o salmina koni almami gerduno koni o watta kanko kadi ɗum ɗo no filla e anas bnu malik radiallahu taala anhu kana ida fatathu salatu lidi raja ila ahlihi wa jama ahlahu wa salla bihim kama salla alimamu wa khataba wa amara bidhalika mawlahu anas bnu malik so ari no tawi almami gayni juulude ɓe salmini o yiltotono ka suudu makko o mooɓa ɓeyngol nden fop o julna ɓe darɗiɗi no almami juuliri noon o waɗa hutba no almami warri noon net ko ɗum kadi o yamirno goɗɗo goo mo rinɗinno o halfini nokkure o wi yoɓe yo warranɓe noon ɗum ɗo harana hutba on dey yiltagol juula no almami juuliri ni ko ɗum ɗo woni konngol imam malik e konngol imamu shafii e konngol abou hanifa no suɓini no wi sonti no faala no wawi warrugol noon so faala o juulat nayi so faala wacca ɗon imam ahmad no jogui riwaya goɗɗo goo kadi tawtuɗo ɗum ɗo wonde ko yontigi juulu ndi mbaadi ɗo no almami on juuliri noon ɗum ɗo no filla e tabi'inaɓe buy no e maɓɓe imamul auzai alhasanul basri mi yejjitiɓe fof kono hiɓe ɗuuɗi tabi'inaɓe buy ko ɗum ɗo ɓe wi imamul boukhari ko ngol ɗo konngol o wi ko ngol ɗo hawrodiri e sawaba ibnul battal malikankojo kelɗuɗo imo jogui charh sahih boukhari o wi ko ngol ɗo konngol hawrodiri e sunna ba min on ka suɓagol ko ngol ɗo konngol mi suuɓi huwa ahaddu min qibali annadar ko ngol ko wi en la yukallifu llahu nafsan illa wusaha allah fawawanki hokki mara feere ɗo ko honɗum woni en mara feere ko moɓugol jama on no wowiri noon en mara feere ɗum noon joni ko honno marɗen feere ko marɗen feere ko moɓugol ɓeygure nden ka suudu juula joni moɓen ɓen ɗon juule
la yutraku lmaysuru lilmasuri ko tawata no newo waɗugol kon accirtake fi ko wawata ko waɗa laawike ma nden julde almami ko ɗo yeddodiral maɓɓe ngal kamɓe karama koɓɓe woni ɗo noon enen o situation men ɗo hikka ko waɗaka few est ce que no wawi eɓɓede ɗum ɗo e ɗum ɗa woɓɓe ni o ko ɗum waɗi ɓe wi ɗo fukkike few ɓay ko ajis kono si darama tawete ko ɗo min mbabi awla si tawi si tawi woɓɓe waɗi an a ari a tawi a wawali waddude maɓɓe haray no wi a ya waɗo an kadi ka tawata waɗaka few ko ɗon ɓuuri handude waɗede min nomi famiri no iwata ko min ni on ko masala khilafiya la yulamu man akhada bi ayi qawli min hadi l aqwal ani felatake ŋiñe kala ƴettuɗo konngol e ɗi konnguɗi ɗo aray mo be ko yo suɓan hoore mum ko tañƴini ko ɗo haqqille makko ɗe ɓuri ƴettude ko ɗo ɓuri ɓattade sawaba min komi tañ ɓulna ɓe yiidi on ɓay ko ɗum ɗon wawɗen wadde fewndo ɗo waggol hutuba on ɓurɓe ɗurde ɓen karama ko ɓen wita on ti waɗu hutuba ay hutuba ko wajagol jama kono ɗo si tawi jama ara ko compan mana ko étage ko yimɓe buy woni ɗon appartement ji bus jama molnaɗano ko e nder cour on aray ka haqiqa ella ala nde on tigi waɗa hutuba wajoɓe no dagi amma si tawi ko yimɓe seeɗaɓe ni on tigi tun e ɓeygure mum nde wa yimɓe tato yimɓe nayi yimɓe sappo ɗum ɗo on tigi juulu tun ɓe waynodira ɗum ɗo woni komi faami kon e masala on si tawi mi hawrodiri e sawaba haray ko immorde allah subahana wa taala so tawi ko faljere kadi ko immorde an immorde cheytan yo allah o yaafon haray koye ɓeydu wakkilade anden noon fi suumaye maayi ko suumaye maayi joni suumaye kam mayata allah subahana wa taala yiɗɗo rewede suumaye on himo yiɗi rewede kadi e juldandu no woodi woɓɓe goo ɓe rewi allah wayi suumaye ko ɗum waɗi si ɓe waɗa dernier samedi ɓe wutto kadi premier samedi dernier samedi on koye ɓe ƴettu ɗon ɓe charge ɗon ɓe yedda allah ɗon ha ɓernde maɓɓe ɓurta ko ɓe wawata yeddugol allah e nder suumaye kon fof ɓe haɓɓito ɓe waɗa e ɗon yani ɓuttu ɓernde ko wiyete kon waɗugol haka hatti ɗon nde suumaye no maayi hara ɓe hawji kadi premier samedi arowo on e juldandu fiyo ɓe yilto kadi kaɓe wonno ɗon ɓe itta mone noon ɓeɗu ko suumaye tongi ɓe ɗon kon ɓeɗo hawla e hasiru wa haabu ɓeɗo perdi ɓeɗo hayri hada alamatu ala adami lqabul ɗum ɗo ko mande wonde allah jaɓanali ɓe golle maɓɓe ɗen tawi neɗɗo waɗa e dewal haaga ene hara himo hawji yaltugol e dewal ngal fi yo waɗo e geddi haray fi makko no hulɓini haray kara han tawata hara allah no jaɓandemo no jeeya e mandeji ko hollata allah no jaɓande jiyaɗo makko himo yiɗi mom hawrinimo e sawaba an yutbi a ta'ata ta'atan an yutbi a ta'ata ta'atan wa an yantaqila min ibadatin ila ibadatin ukhra wa min nusukin ila nusukin ukhra no jeeya e ɗum ɗon yo taw hara on tigi o gaynay ngal dewal ɗo o iwa e ngal ɗo o yaha kadi o nangito dewal goo wona joni suuma o maayi on tigi eti muudo kon o juuli juldere nden o tokka ɗon juulugo jeego juldandu ɗaɗo maki man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal fa ka annama sama addahara fi riwaya ka annama sama assana mo hoori suumaye ha gayni jokkintinni suumaye on balɗe jeego horaɗe e nder juldandu hara no wawi so hoori gurdam makko ɗam fou ma no wawi so hoori hitande nden fou on tigi watta ɗon ɗum ɗon watta ɗon janngol qur'an e yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni e waɗugol moƴƴereji ni ɗum ɗo ko ɗum woni al intiqal min ibadatin ila ibadatin iwgol e dewe yaha kadi e dewe goo wona taƴugol few tawa ko suumaye tun janggi qur'an o e suumaye juuli wo e suumaye ɗum ɗo wona jikkuji julɓe andaɗi ɗin en torki allah allah tawa ɗum hara ko noon wawɗon allah yo taw hara ɓaawo suumaye on hiɗe moƴƴi wako moƴƴuɗe e suumaye ɗo ko hiɗe renti wako rentide e suumaye ɗo ko suumaye on ko séminaire mana ko période fi eltugol en fi ne'ugol en fi janngingol en fi e eltugol en e waggol indibat joni neɗɗo ka suumaye o ekkitike muññagol
yi'a ko faala tawat goɗɗo ala haɗowo ɗon kono sabu kulol Allah hara o watta on tigi hedduda kanko tun e ñamete on e ko yarete ko e sonnajo makko on ka suudu goɗɗo wowiyatamo ɗon ko honɗum fi on ɗum waɗanda ɗum ɗo kono sabu kulol Allah tawa o yarata o ñamata o itta e sonnajo makko ɗum ɗo yo taw on tigi wawi ɗum ɗo kadi boneji ɗin so yi o yi bone ñande go tawa wi o hey ala kono o andita he enede Allah no renimmi o accira sabu ɗum ɗo idan suumaye koyo ɓeydan en wona yo suumaye on feƴƴu tun on tigi yilto e ka wonno ɗon ma yilto e boni ɓuuri ko wonno ɗon kon yen tori Allah yo Allah jaɓan en korka men kan yo Allah jaɓan en dewe men ɗen fuu yo Allah tawnu en juldere nden yo Allah tawnu en suumayeji buy haray so mi ari ha wana ɗo mi darato wana ɗo mi ɓeyda o jiyanda mi weltana on fayi mi watta micro nge soka jamo on wa jasakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور فاضل حفظكم الله ورعاكم. آمين. ما شاء الله من تركي الله سبحانه وتعالى الله وعدا عنده كل كلمة كلا كونغول يابتونغول كارامو دون تودكو الجنة في الدرس الأعلى ونجوتيمو. آمين يا رب. آمين يا رب. أي أوغنت ناما الله سبحانه وتعالى جوتين بالد موندين. آمين. نباتنا دين. آمين يا رب. على من بلدك الله سبحانه وتعالى أرسل من صفة مولون تري مكانكو الله. jettuɗo ka yurmede makko arsiki men sifa moɗo yo Allah tabaraka wa taala on koyno e dow amen amin ya rabbi ha tikiti on ɓayna ko luttata mais hane innahu waliyude ko kadi walay ko Allah subhanahu wa taala Allah ɓeydu on haray hara ko ɓeydande kadi tawayde e adadu ala e muɗum amin ya rabbi haray musidɓe tedduɓe en jentike ɗo yewtere ko sago meɗen e wonda e maɓɓe ɗo ha ko arata en haɓata sabuna ko occasion molanaɗo ko tawata julɗo fof no yeeli tentini enen communauté wonɓe jentade ngal ɗengal ɗo haren ɗo ko welo welo wonande en tori Allah subahana taala Allah waɗan en kalimaji maki ɗo tata ko nafayɗi en ɗi gollitirten Allah o hawtita en e maɓɓe wona o hawtiti en e o sahen ɗo ka aljanna wondude nder Allah sallllahu alih w sallam aray musidɓe julɓe tedduɓe aray ko addi ko taw aray docteur en ɓe andina mbawdi fota kono hara en weltanike ɓe moƴƴa kono hara en ala ajude heɓa kamɓe fof to Allah hokkiɓe ko hande yinɗen hara joni musidɓe en feƴƴude e lande ɗe hara mo yaafoto ta goto noddu haray ɗotin addi message vocal hara en jentina e docteur landal ngal haray kadi ko ni landorten woto e nattu détail fous kala landal wona ka feƴƴu maximum 1 minute ko 30 secondes quelque chose comme ça yande en jeeƴi ɗe fi Allah détail fous en landaki hay fuɗɗuɗon tun docteur toon ɗon ɗengal ngal ɓe geroto ko fanɗo maako par ce que ko hattawi en ala ko ɓe landaka ko fiita won hara en woɓɓiti ha feƴƴi kono no fanɗi ko ɓe landaka ɓayi hara en torodiri ɗum yandi fi Allah goto noddu ni woɓɓe no noddude taw noddu onon suti ɓe yandi fi Allah acce message barakallahu docteur joni haray inchallah meɗen jontude on haray jontude jama on ɓe lando ha ga tawi ɓay men haɓata Allah jaɓi inchallah haray min accita yo mi ala jogitade ha fi